Mehaničke tastature su već neko vreme trend u svetu, ali zbog svoje cene ljudi često traže jeftinije alternative. I kao rezultat toga su se pojavile pseudo-mehaničke tastature. Ali hajde da vidimo šta je u njima stvarno slično mehaničkim. Što se tiče samog pakovanja, ova Ritekova tastatura i ne može da se pohvali baš nekom prezentacijom, ali to je i za očekivati s obzirom da se radi o modelu koji košta između $18 i $25, zavisi kako kad naletite. Na sajtu proizvođača kod linka za kupovinu mogu da vidim da tastatura ima 369 reviewova i da od 5 zvezdica ima 4,5, što je dobar signal. Iskreno i vidjet ćete sami u klipu kako to sve stvarno izgleda. Možda je najnekvalitetniji deo na ovoj tastaturi kabel koji nije čak ni debeo kao kod Redragon Kumara tastature, a boga mi nije ni obložen zaštitnom tkaninom. Naravno, Kinezi ne bi bili Kinezi kada ne bi nešto slagali, tako da ovde možete u knjižici da primetite da je tastatura nacrtana u RGB režimu svetljenja, ali to nije istina. Da se vratim na tastaturu, kada je izvadimo iz ovog ne tako reprezentativnog pakovanja, možemo da primetimo da tastatura u stvari izgleda jako kvalitetno. Doduše ima dosta tanje dno nego mehaničke tastature, ali to ne otežava ništa prilikom rada i ne stvara nikakav problem. A mogu da kažem ni da sam osjećaj pod prstima ni kvalitet ne manjkaju zbog toga. Tastatura je izrađena dosta dobro. Osjećaj pod prstima prilikom korišćenja ovih pseudo-mehaničkih svičeva je sličan kao prilikom korišćenja Logitechovih mehaničkih tastatura sa crnim svičevima, što je iskreno malo poražavajuća činjenica za Logitech. U ovom delu možete da vidite kako izgledaju svičevi kod pseudo-mehaničkih tastatura. U suštini, oni su samo malo izdignuti, ali unutra se nalazi bradavičica kao na običnim membranskim tastaturama. Zbog te izdignutosti tastatura daje taj pod navodnicima mechanical feel. Sada da pređem na osvetljenje. Pošto smo ustanovili da tastatura nije RGB, možemo da primetimo da ima 3 režima svetljenja, crveni, plavi i ljubičasti. Osvetljenje čak nije ni nešto previše intenzivno, tako da kontrole za pojačavanje i smanjivanje osvetljenja prave jedinu razliku ako hoćete da ga baš smanjite na minimum. Zvuk prilikom kucanja je ujedno i posljednja stvar koju sam planirao da vam pokažem na ovoj tastaturi. Za kraj mogu da kažem da sam dosta zadovoljan ovom tastaturom, doduše ako bih je našao za $18. Za 25 ili malo više već postoje mehaničke alternative.